Tashun Hechos yu'un apostoletik ta capítulo 23. Hichayalbetik teshun Diose. Te Pabloel ayilbeisit te machatik ayik ta mukul tsoblehe hichlayal. Kermanotak te hoone hunkotan kushine montel tas tohol te Diose hatuk alal ta orato shi. Hich temuk sacerdote Ananiase la yalbei mantal te mach anopol tek el sok te Pabloe te yaspak bei tamahel te ye la yal te Pabloe. Dios yames mahat uk haat te chalam abotane haat bal te nakalat ta chahpanwaneh tasventa te mandalile melel contra mantalil te lawak on tamahele shite Pabloe. Hich te machatik te ayik a la yalbeyik te Pabloe. Biyuun te ya toibak optay te muk sacerdote yuun te Diose la yutik. La yal te Pabloe. Kermanotak malah na te meha te muk sacerdote melel yayal te tsibubil tas hun te Diose mamesha bolk optay te mach ayich ohyatel ta lumale te shie shite Pabloe. Te Pablo las na te ay saduceoetik sok fariseoetik te kapalik ta mukul tsoblehe hich las toishan skop tas koponel. Kermanotak te hoone fariseoon soks nich anon fariseo. Ha ayon ta chahpanel yuun te bitil ay smukul kotan tas maliyel te yascha kushtel te animaitike shite Pabloe. Tek alal hich layal te Pabloe hach bayal kop yuunik a te fariseoetike sok te saduceoetike. Hich mahunuk nasyotan sebaik ot te tsoblehe. Yuun te saduceoetik yayalik te mayuk chak kushel sok te mayuk chul abatetik sok mayuk chulelaletik tas kopik. Yan te fariseoetike yayalik te spisil aye. Hich chinchonik nash te kop tas spisilik ay te las tehkan sebaik te kop te tsibohometike sok uk te fariseoetike tulang kopohik. Ha invinikto mayuk bila amens paso mahnatik te me ay koponotish yuun chulelal o te me chul abate mamete yuk yah kontrointik a te Diose shisk oplal yuunik. Te bitil kash bulan te kope hich hach ta shivel te koronele ha las na te me yashlah ta sesanel tamilel yuunik te Pabloe hich las tikun koel soldadoetik te yash baslok esik tel ta yolil te tsoble te Pabloe. Sok te ya yik ikochel te yan vuelta ta bay te cuartele. Ta ahkobal te kahwaltike las tehkans batas tohol te Pabloe hich albot yuun. Pablo ak astulani la wotan hich te bitil la walbonish koplal li tota Jerusalén hanish hich yashko awalbon koplal ta lum Roma utot yuun. Ta yankal ay judioetik te las chapskopik te bitil yasmilik te Pabloe. Ya me yakboti castigo te Dios te me yashve shuch ahotik te bitil matoshlah tamilel kuuntik a te Pabloe shik tas chapel. Kashem ta chavinik tahtul te viniketike te hich chapohik ta komone. Hich las koponik te volvane sacerdotetik sok te principaletik yuun te judioetike hich koyalik tas tohol. Te hootike las chaptikish koptik te yamesh yakboti castigo te Diose te me yashvesh uchahotik te bitil matoshlah tamilel kuuntik a te Pabloe. Hich yuun te haeshe sok te yantik te ay awatelik ta mukul tsoblehe.
K'an beyaik te coronele te yakuk yiklokel tel pahel ta a toholik te Pabloe. Yame awal beyik te yuun ay biya a hokobeshan awayik te Pabloe. Inte hootike chapalotik meish te yahmiltik ta ora te mato shultel te a tabante ya a tsobabaike shik. Hagmeto te yal shwish te Pabloe la ya istohol te hich chapalis koplal yuunik te Pabloe. Hich a bahta cuartel, bayal beyay te yichane. Hagmeto te yal shwish te Pabloe la ya istohol te hich chapalis koplal yuunik te Pabloe hich bahta cuartel, bayal beyay te yichane. Hich te Pabloe la yik te tul te centurion yuun soldadoe hich la yalbey. Ik bombael tas tohol coronel inkeremto yuun ay biya yalbeyay shi. Hich te centurion yuun soldado la yik bael tas tohol coronel te kereme. Hich koyalbey te Pablo te aita chukele la yalbonvokol te yakik batel ta a tohol inkeremto yuun ay la biya yalbat awai shi te centurione. Te coronel las beis te kereme la yik bael sohkobey tamuken bila ate ya awalbone shi. Hich kahyal te kereme. Yuun te judio etik las chapish skopik te yaskanbat te pahel ya viklokel Pablo tabay te mukul soble yuunike ya la meyalbat te yuun ay Tobias kanya sohkobeik shan te Pabloe haukmeto mamesha chumbe skopik yuun kashem ta chawinik ta tul winiketik te yasmakik tamilel te Pabloe. Shapohish tas tohol Dios te mashvesh uchahik shuhtuke ha totemelas milik te Pabloe. Chapalikish ta orato. Hashanish yasmaliyayik te bilaya awale shi te kereme. Hich te coronele las tikumbael te kereme sok la yalbey mantal te mame ayuk machaya yalbeyai tuluk te bitil shtaluk yal hilele. Hich te coronele la yik tel chep te centurionetik yuune la yalbey mantal te yashbash chahban la junvinik 200 tahtul soldado etik te yashbenik te yakane. Sok la juneb chavinik 70 tahtul soldado etik te kahalta caballo te yashbenike. Sok la junvinik 200 tahtul te yicho slansaike svente yuun yameshbahtik talum Cesarea ta baluneb ora ahkubal sok la yal mantal te chahpanel sok la yal mantal tas chahpanel caballo te yas skahtihibin te Pabloe. Hich la yak ta ikel bael. Sventa yuun kushul me yashko akotuk taskab te ahvalil Felixe. Hich te coronele las pasbey bael skarta te ahvalil Felixe hich la yal. Ahvalil Felix te ich bilata muku untike yahpat batabotan hoon te Claudio Lisiasone. Yuun yakal batawai te biti las tsakik invinicto te judio etike kansmilik haukmeto te hoone te kalala kaistohol te ha romano te vinike. Hich bahkoltai lokel taskabik sok te soldado etik kuune. Lahkan kaistohol te bilamulil staoh taskopike. Hich lakik bael tehkan tastohol te mukul soble yuunike. Te la kaistohol te has mulineh yuunik te bitil ay tachunel te mantalil yuunike. Haukmeto mahauk te bilayashu ya yich milel yuun ni yakuk stak te ya yich chukel yuune. Sok la kaistohol te chapal skoplal yuunik tamilel. Hich lahtikum batish tel ta tohol
sok la kalbeyishmantal te machatik sleuh beyik smul te yashtal shchahpanik ta tojole. Hana shekalbatabi shibail taskarta. Te soldado etike hichlas pasik te bitil yich uhik mantale, la yikik bail ta akubal te Pablo kalal talum Antipatris. Kalal talum Antipatris. Tek alal sakubish atek inale te soldado etik te yakalik tabel ta yakanike, suhtik bail ta Jerusalén tas cuartelik. Yan te soldado etik te kahahtik ta caballo etike, las hoinik shan bael te Pablo hichk otik talum Cesarea. Koyak beyik skarta te ahwalil, koyak beyik skarta te ahwalile sok la yak beyik taskab uk te Pablo Kalalayil te karta te ahwalile las hok obey te Pablo te banti lumiluk taleme. Kalalaya istohol te talem tas makem kinal Cilicia hichla yalbey. Ha tome yahchahpanat te metal te machatik la yalik te ay amule shit te ahwalile. Hichla yalmantal ta kanan tayel ta bay palacio yuun te Herodese. Bueno, hatutayan vuelta. Dios me yayak bendición. Yuun te shchul kope.